June ni thum kumsang ni somni pakhatani a nidang ang bukin Haryana State Jalon District Huam chunga Kunwarpura khwa chengte chu leilet lama an thlai thar seng hun to te seng turin jingdar saria an leilet lam an pan le hluma chutia leileta hna thok tura kalthen khate chuan an khokyang maya banbi lei hnuaya hnimbukara ruang an hmutatlat mai chutia hnimkara ruang lo ringot mai chu an hrethiam levin angaina an shelo hlom hle maya anjinga thin khate chuan nurang chu enjiang turin an wapan hnaya chu ruang chu alua ita achutna ni tak hliama thole thisen na satak achhuak ti ashiatin mi kutwara boral ani rinalian tak anneya police lam shatir wa tha a an shata wangin madhawgar police station lam an shatir ta ani police lam te chuan an thudon bo zuin chiat na thlen na hmun lam chu panin SI Ranveer Singh Constable Devendra Singh le Vipin Kumar ati an kalngala police lam ten ruang indikna ngun taka an nei hnuwa akyang maya hnimkara chuan bike po mobile in alo chenwal to ngi a ita a vomna ni takin ita noi po alo kai noya tin anrang char hi kumsam thumi vel ni rin ni in alua hliam ba ka hnungzang a hliam nual thu police lam te hian an soya thana in charge Pravin Kumar chuan ngun taka thil dan cherchana anei hnuwa kutwara boral ngei nia a sheta wangin nakin zela hnu chuina kalpui huna alamomo dona arin awangin ruang bula itabung thisen kai noi chu anauti honena da thaturin a shatir ta a thana in charge Pravin Kumar chuan police hautulian lamte shatir na pivele ngalin chiatna thlenna hmuna SP Yasbir Singh ACP Rakesh Kumar Baka DSP Vijay Anante chu an thlengve thoi boka chutianga ruang an boipui chhomek lai chuan tlangwal pakhat manhmo deuh taka local chuan ruang chu enchian tumin ron pana ruang omna aron thlena thil hmu chona thonge mai a u ani ti asia a ruang chu kwa vongvongin a ta hom mai ani police te po chuan chu tlangwal chu zona lo zot ngalwatin tlangwal chuan a hming chu malcharan ka sohwa ani thole boral ta chu a u ni thoina changa a u hming po mangal ka sohwa ani tho police te hi a shatir ta boka police te ma a soizil danin a u chu vandoina a to ni ma che atlaya bike nena a chhuak chu in aron le talawa atuk jing khwa aron war chuan anupui rosni chuan a pasal onna chen a shat lo thole zanlama po aron hon lo thu asoya chungkwa kan mang angin kan chi ai ngal veka zondan tor ro manna kan siamek lain banbi le hnoya rong char ani thu tlang kamatangin kan shele a chuwele karon kal ngalani ti in police chu ashilta a anno re lote a boralta mangal ka sahwan pui rosni po ron thlengbe ngalin a pasal ruang chu aron ta ta homa DSP Vijay Anana chuan lo hnemin a pasal ruang chu postmortem tora kalpui phal sak torin lo ngena ti chuan ruang chu Jalon District Hospital a postmortem tora lak anita ani SP Yasbir Singh chuan thil thlendan chuya atuldan angzela mala turin Inspector Pravin Kumar chu thu apisui ngala Inspector Pravin Kumar chuan kil sang atangin chuina athoktan molmola mi sang te po kom kwalin komtur ang mi chu akom kim thokhat viawin insha a ma se thil thlendan chungchanga iro thumu malani hlei thelo hetiang ani mek lain Inspector Pravin Kumar hian atira tanga aril rolo tu ni se chuti rwal ero a rin harsa ti chu a pasal ruang chunga ron chap rosni khosazia chuan ngai thatlo na asian tatlat maya khatia rosni in a pasal cha lai khan Inspector Pravin Kumar hian alo enchi khle aniang a pasal ruang kha thinlung le ti tak zeta ta khumni na shetatlat lo maya then khat pasal te ruang chunga chaple a cha dan an khai khin vel thina chhokwak lo chunga chapni hian a shibera Inspector chuan rosni chu thuzo fian ani turina ko ve tange ani rosni chu police thana lama ko ani angin Inspector Pravin Kumar chuan zona azot ngala rosni chuan mitmeng khopdiu zal chung chuan a pasal chu tlaya artui leitura bike nena a chwa thuina changa ma se ina aron le mailo awanga amang anzia le zandar som pani vela amusan tho police te ma hian a soita a police tamte chuan rosni in a pasal chungchanga chhana apek dana makti deuna mai an nei le chu mani pasalte chin shat lawa bole mang ang tak nia in soisi zandar som pani nulama engma thleng om lo ang maya amu hil thei ti an sha chuan police tamte ril ro zona apian tir leta
a pasal boral chungchanga hian telvena ani emni ang ti chu an ngai to na thelomani a ma se chu tiang turin finfiana engma nei big book si lo ama iro chu police lamte po in tha an thla du bik lawa boral ta mangal ka sahwa u naw pa malcharam ka sahwa chu thil omdan zole tha a an sheta wangin thozo fiana nei turin police thana lama kau ani veta a malcharam chuan a u naw pa mangal ka sahwa le anupui rosni te chuan inti thiam lo na an nei photo thole rosni chu pasal te hnoi chhia ching tak le me chhia ina anti oma moi lo khopa a pasal atong kum fo thin tho police te ma hian a soive boka police te chuan rosni chu a pasal boral na chungchanga in nam hnoi veya rinna anei le nei lo malcharam chu zot le in malcharam chuan arin hil deuh tho soin finfiana ero anei bik lo tho a sha tir bok ani heti mek lain malcharam chuan a una pan pui rosni le tlangwal pakhat sonu chu kholaya voi ni vel an kal don lai a hmo tho a soilang tel te sawa chu chuan police te ngai to ana thui tak a sem tir le ta police te chuan sonu chu man tumin an zong le ngala an che na in Jawahar Nagar lama kalin an vadap ta a ma se a local bo man dei maya a farnu pasal kholama azin ti shele in police lamte chuan chu ta chuang kalchilin Juni rokum sahni somni pakhat jinglam dar sari vela an vamanta a Madhugar police station lama shwai ngal ni in sonu hne na tang hian mobile le akuta tangin cheng za thum man shen sakngal boka police lamten kil shang shang tanga zona an zo hnu chuan rei atang theida lo mangal ka sahwa boral na chungchanga an ti nge ni thu police te ma hian a soi chuak tangi nge a thil swal ti po sonu chuan police te ma a soidanin boral ta mangal ka sahwa chu a then thatak ani thu asoya an ina te po leng fawin anin komngai thile thina chutianga lenglut fota chu a then pa nu pui rosni ne na aruka anin ngai zon tho police te ma hian a soilang tel bok ani a pasal tan chuan thil tor har satak ani arin om anin kar boruak thuleng a hriat china phei chuan an nu pa in kar thopo a che chhoviau to a rosni pasal mangala hian an tho na chandigarh lama anu pui chu shwaive mai tha a hriat awangin akianga khosatorin shwai tuma ma se rosni eroin apom theitlat lo mangala chuan anupuin an tho na mun chandigarh lama azui ve do lo na channi oma a hria chu engdang ni lovin a thian pa sonu awang ani ti hailawa hetiang boruaka anupui kalsan chu thalovin a she box sinen anupui rem ti lo chung chu shwai lui tumin ro manna asiam ta a ti chuan rosni chuan a pasalin chandigarh lama shwai lui atum ti a hriatin a pasal zui lo dan tur kong ada profeta a kong sang sanga ngai tuana a sen hnu in abial pa sonu chu ma lak pui tur somin sonu chuan a thian pa wana chu thurwal puya somvele chhongin rosni pasal mangala chu thana hun rem chang an zong wata ni sonu le a thian pa wana chuan rem chang an mu theita a juni ni kumsang ni somni pakha zandar somvela mangala chu thatin bangki le hnoya hnimkara pain an kalsanta a police ten hetwal thana a innam hnoi rosni le abial pa sonu chu an man ta ngala IPC section zathum pani zani pakhat za somni bina tlo chana thubai ritak siam sak anni a hetwal thana a innam hnoi ve tho pawana ero police tamten a omna chin an shat mail awangin an laman theilawa ani po manngei tumin ma an zuizel boka police thu chhoin atarlan dani rosni te chungkwa hi Jalon district Haryana an khosa a ramnata fanone chunni in ani ba ka hian una mi pa pian pui pathum ani bok rosni hi an unaw jinga anau pangber ani nge a an unaw jinga po nau pangti ani lai tangin a mai fang a tha in a mel a thabi khle a aron tlei rol chuak po mi lo ma hloin mi ngai na turon ani a chutiang kara chuan ama ngai zong tu po an bang bik lo ramnata chuan a fanu chu rei taknula tir tha ina shelawa pasal azon sak tu chuk chuka ma se an chung ko khosakte alo har sadve bok awangin chuti mai chuan a fanu pasal tur a hmo sak theitlat lo ama iro chu ni gumasa ta liam hnuwa van nei thak takin a fanu pasal tur po a hmo sak thei beta Jalon district Madhukar kho a cheng Chotelal ko sahwa fapa upazok mangalani an chuan in ei turin chung ko ni te chuan ro manna an kalpuya meini som parukum sangni som pokwa a rosni le mangala chu ani nei tirta ani rosni in police te ma a chanchin na soidanin khatia apa in pasal tur azon sakha lungsi taka a pasal chu anei lo thu soya ma se an chung ko an lo har sawe boxi nen a pasal mangala chu yaive ma se nei atul boxi awanga nei tamai ni in soya
ama to ka melcha alo in ti ve na tele alo swang to chen no palin tak ni tora pasal nei atum china te chu atharmal chu ani tamai sia chu chuan na satakin a pasala lung oi zo lo na tam tak asiam chen ni in police te ma hian a soiboka mangala ona pa malchara ma po in no puite nei ve in khata an khosa ho maya ma se rei an khosa ho thelo chongko kara inti thiam lo na sang sang om chen chu chongko pa ber chotela la chuan afa pa te pahni chu in mun semin mangala le rosni po in sang an changve ta a mangala chian nai tak sonua jawahar nagara khosa chu mangala te chen in akalin aleng ve ta fo china sonua pa hi sumdong lian tak ni im apa sumdo na chu sonu po hian apui ve china sum thuwa le khosa konga sonu te chung kwa chon har satna an nei vak lawa mangala zok hian anma mo chang piangin sumpuk adil china sonu po hian chian chate ti in alo puk tir thin ani chutianga annu patana in hong em chu sonu chu rosni po in abi chengam bik lawa sonu po in nuam ati in aleng jing chhota viawa rosni numel chatak lawni boxi nen sonu po in mel cha ti theile a asum nei mangchangka in chian asiama anin ngai na chhozela atopa topa phei chuan arukin anin ngai zong chhota a heti la hian a pasal mangala ero in a chian pa sonu chu anopila ka diklo takin a khosa angti aring phangai lo an leng hova an ei hova mangala mitmua chutianga ngai thatlo na motor om ngai lo ma se hun aliam zela thil diklo chuan lan chwa hun aneita chen om khoviang chen khatte hne na tangin mangala chuan anupui rosni le sonu khusak dun dana ngai thatlo na an nei thu adong ta a athushia chuan a chonge mai anupui le a chian pa khusak dun dan an soi shiatin atira chuan oilo zok hiala amai ro chu hun aliam zela arin helna ti zol tur tingin anno pakara thila thleng to fomaya anno pakar akhik na sat pha mai ba ka limni an mutangai mi ulo me tha kumsang ni somni pakhat ania shipui lenga wangin ram chung mun chen khata lockdown kalpui ani lai khan mangala po an thona lam chandigara chang ho in an khwa madugara a oma anupui khosakdan a chian pa sonu khosakdan a shiatin anupui po chu an thona lam chandigar lama shoi ve tumin ro manna seamin lockdown hon ani hunhuna kal theiturin anupui rosni chu ashila ma se rosni chuan apom theitlat lo an chanchin kan soita kang khan rosni chuan apasal zui ve lo da tur kongzongin abial pa sonu ro manpuina in juni ni kumsang ni somni pakhat lai lamdar saria sonu chuan mangala chu asumpuk chungchanga in mu pui turin an chene in akova mangala avakal chu an lo ro manlok angin engkim chu an kaltira zute an in ho nu zandar sovel ariek nu le mi veivak an tlem nu deuh chuan in lampana a ho tur chu baika zuiru zelin sonu le pawna chuan arem chang lai bernia an ngaya pha in an didinga kongsira ichapung chula in mangala in ren lo lai takin atukhoma an chuta ngik maya reilote mangala chu ahliam tor lovin aboral zui ngala bangki le hnuaya nimbuka an paithla a heti rual hian abai po ama a accident ang theiber turnia an sha danin an chu chenwal boka rongbula bike po chu an the thlawe boka anti turte anti zo hnu in sonu le pawana chu an omna chen shat levin an bebo zuya mangala tha ani hnu reilote ya sonu chuan in lama an chanchin lo ngai chang ve reng tu rosni chu phone aba bia in tuna chuan kanin kara hling chunna tak chu paina omta ti in avashilta ani khatia juni thum kumsang ni somni pakhata mangala rawang mu ani khan rosni chuan ati tur chu tuma shil ngai levin a sheveka apasal rawang chu awacha nge ya ma se police lamten thinung le ti tak zeta chapmel rosni mela an mu theita tlat lawmaya atopa phe chuan thil sol ti tu rosni le sonu chu man ani tangenge a anjinga mi pakhat pawna ero ton thleng hian a omna chen shiat alani lo juni sari kumsang ni somni pakhata rosni le sonu chu kota inlantir ni in hemini ve khian jalon district jela dalu ngal anita ani